Я дасылаю вам свае вітанні. Сустракаемся напрыканцы адыходзячага 2019-го. Года, у якім Брэст адзначыў свой, толькі ўявіце, 1000-гадовы юбілей. Таму сёння даедзем да горада над Бугам, а па дарозе будзем спыняцца ў цікавых месцах і знаёміцца з годнымі людзьмі, каб разам адзначыць святы мінулае і будучае. Так што распачынаем супольны рух наперад у мінулае. Наше пераднавагодняе падарожжа да памежнага 1000-гадовага Брэста пролягае па шашы М1, так званай Алімпійцы. Літаральна там, за лесам, вёска Бярэжа Дзяржынскага района. Збочым з цэнтральнай магістралі, каб дадаць святочнага настрою дзякуючы сталічнаму ансамблю «Шодрыца». Тут нашыя шляхі ненадоўга разыходзяцца. Мы ў Бярэжу, а вы ў студзень 2019-го. Глядите, какие пригожие. Вот, і кидаць, а гэта як? Ну вось, гэта вельмі проста. Бярыце бот і кідаеце яго праз плот. У які бок нос бота стане, у той бок вы выйдзеце і замуж. Пашлі, глядзі, пашлі. Насвіснуць, напэўна. Насвіснуць. Так, добра. Лічыце. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Ой, будешь! Ой, зима, зима, ты морозная, на что ж ты коня заморозила? На что ж ты коня заморозила? Убачила, а вам не скажу. І я так само побачила і не скажу. Ой, зима, зима, ты морозная, чему ж ты коня заморозила? Чему ж ты коня заморозила? Моего коня белорыбого, хлопца малайца, чорнобривого, хлопца малайца, чорнобривого.
душа я за вас. Ой, зима, зима, ты морозная, замуж ты коня заморозила. Замуж ты коня заморозила. Сёння супольнымі намаганнямі ствараем пераднавагодні настрой. Як і абяцала раней, ад Мінска мы праехалі магічныя 33 кіламетры. І вось яна бярэжа Дзяржынскага раёна. Тут і сустракае нас народны ансамбль, народныя музыкі і песні Шодрыца. А ў сталічнай студыі рыхтуюцца парадаваць усіх натхнёнай работай над даўнішняй народнай песняй выканаўцы з Брэста. Александра Гайдук, Руслан Мусвідас і Александр Сухараў. А ўзначаліць працэс кампазітар Сергей Сухамлін, які таксама пэўны час жыў у гэтым памежным горадзе. І я вас усіх вітаю! Привет, Оксана. Музыка должна высекать искру из души человеческой. Так сказал Бетховен. Когда я представляю себе эту картину, она у меня ассоциируется с бенгальскими огнями Нового года. А Новый год уже очень скоро. Он стремителен и быстро, как музыка Листа. И, конечно же, мы не могли обойти эту тему стороной. Поэтому у нас сегодня такое колядно-новогоднее настроение. И у нас в студии сегодня замечательное трио. Привет, ребята! Здравствуйте. Всем привет. Привитание. Поскольку программа у нас новогодняя, в преддверии Нового года наши ребята съездили и привезли специальную замечательную песню из деревни Раздяловичи. И я предлагаю вам послушать для начала оригинал. За сінечками, за новенькими стояла ложа з подушечками. А на той ложі ковалєр гожий, а сам беленький, а ось чорненький. А сам беленький, а ось чорненький, вусами з пісні плечі мастильні. Как эта песня должна исполняться? Видите ли вы ее каждый в своем исполнении? Нет, в сольном точно нет, но вот А в трио... вот в трио даже очень. Я предполагаю, что главный персонаж – это она. Да, она, Простите конечно, меня она, конечно. за скромность, да, она. И вокруг нее какие-то действия происходят. Принимается предложение Саши. И поскольку, Саша, ты у нас единственная сегодня девушка, я предлагаю начать запись именно с тебя. Александра Гайдук, спявачка, актрыса, тэлевядучая, прадзюсар, скончыла музычны каледж у Брэсце, школу тэлебачання Астанкіна, акадэмію кіно, прадзюсарскае аддзяленне ў інстытуце сучасных ведаў, студэнтка акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Шановний, добрий вечір! Дозволяем! Заходьте, коли ласка! Ми будемо зараз з вами веселитися, танцювати, да й жартовні припівки співати. Новый год, колядки!
Щедрый вечер, добрый вечер, ой да святый вечер. Там лежала кладка, лежала кедрова. Щедрый вечер, добрый вечер, ой да святый вечер. Там Христова Маті ризи полоскала. Щедрый вечер, добрый вечер, ой да святый вечер. Тож гетія ризи, буде правнаті. Щедрий вечер, добрий вечер, ой да святий вечер. Чарговым святочным падарункам на маршруце Мінск-Брэст сталася наведванне тутэйшага помніка архітэктуры сядзібы 19 стагоддзя. У 1911 яе сур'ёзна перабудавалі прадстаўнікі роду апацкіх. Вакол драўлянага дома каменнай стайні з гумном быў некалі цудоўны парк з зімовым садам і сажалкамі. Месцілася тут і знакамітая сыраварня. У самім доме было 14 пакояў, 2 флігеля. Апошняя ўладальніца сядзібы Марыя Свяжынская, па трэцім мужы Апацкая, запомнілася тутэйшым жыхарам сваёй дабрынёй. У прыватнасці дазваляла вясковым дзеткам вучыцца ў гувернёраў разам з уласнымі, ладзіла для іх навагоднія святы з падарункамі. Таму што, як вядома, дазволіць сабе святкаванне сапраўднага Новага года з упрыгожанай ёлкай раней магла толькі шляхта. Большасць жа вяскоўцаў традыцыйна адзначалі каляды. Благослови Боже, благослови Боже. Гори огонь неясно, как солнце не погасло, как травка зеленела, как утка жито спела. Зимой замыкать и зимой замыкать. Благослови Боже, благослови Боже, весну красну пети. Ой, каблен высокий рос, как комары не кусали, как душки до нас прилетали, и соненька светила жито, на буйное жито. Весна красна, ходи сюда, а ты, зима, утекай за леса. Надоело нам, да наскучила, все суставчики приморозила. Кто перекинет 40 палок, тому будет на весь год счастье. Поспробуешь, Андрейка? Ласка, девчата, дайте ему пройти. Ай! Я все решил! Молодец!
перьявый венок, золотый вершок. Перьявый венок, золотый вершок, золотый вершок. Перьявый венок, золотый вершок, золотий вершок. Один говорить, я чорний відділ, другий говорить, я в руках держав, третій говорить, на Дунай пускав. Лодана дичка, що нам даруєш? Одному я дам шовкову хустку, другому я дам золотий перстень, третьому я дам белу ручку, третьому я дам белу ручку. Что хустку дала, с тем водилася, что перстень дала, с тем любилася, что ручку дала, с тем жанилася, что ручку дала, с тем жанилася. Працягваецца адлік апошніх дзён 2019-го і нашае фальклорнае падарожжа ў горад, для якога адыходзячы год быў адзначаны буйным святкаваннем тысячагоддзя ў Брэст. І мы прыехалі ў Хатынічы Ганцавіцкага раёна. Паверце, тут вас чакае багата ўсяго цікавага, але крыху пазней. Зараз варта пацікавіцца, які настрой пануе ў студыі гуказапісу. Там, нагадаю, ствараюць належнае аздабленне для даўнішняй песні кампазітар Сергей Сухамлін і выканаўцы, для якіх Брэст родны горад. Александра Гайдук, Руслан Мусвідас, Александр Сухаров. А сам даленький, а вуз чарненький, вусами свисне, плечима стисне. Саша, мне показалось, чтобы это было очень даже хорошо. Тебе как показалось? Ну, это было прилично, мне кажется. Значит, оставляем твою партию. Да. Саш, скажи, пожалуйста, чем тебе запомнился этот год? Наверное, вот тысячелетие Бреста – это такое вот основное, самое незабываемое яркое событие уходящего года. Спасибо большое, но мы продолжаем нашу работу. Руслан, давай теперь попоем с тобою. Руслан Мусвідас, саліст Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі. Скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Двойчы фіналіст нацыянальнага адбору на міжнародны конкурс Еўрабачання. Соника на заходе, Соника на заходе, а уже Манечка молоденькая от мамки на выходе, от мамки на выходе. Я е мамочка, я е родная, вечерацу не мае, вечерацу не мае, вечерай, дитя, вечерай, родна, там тебе не воль будет, там тебе не воль будет, сами посядуть до вечераті. Тебе вышлють по воду, тебе вышлють по воду.
вады трэба ўсім падаць ім. Трэба ўсім падаць ім, як старому, так і малому, так і Ваньку маладому, так і Ваньку маладому. Падаўшы вады, трэба ложачкі памыць. Нашу сённяшнюю пераднавагоднюю вандроўку мы прысвячаем адыходзячаму 2019 і слаўнаму гораду Брэсту, які сёлета адзначыў велічную дату 1000 гадоў з дня свайго заснавання. Вось і рушым у бок юбіляра, па дарозе прыпыняючыся ў знакавых месцах берасцейшчыны. Так, зараз мы ў Ганцавічах на алеі пісьменнікаў ля помніка класіку нашай літаратуры Якубу Коласу. Чым унікальны менавіта гэты помнік, а тым, што Якуб Колас тут, у адрозненне ад іншых, зусім малады. Сямейная пара скульптараў Павел Герасименко і Алеся Грушчанкова ўзялі за аснову фотаздымак пісьменніка, зроблены ў той час, калі пясняр жыў у Ганцавіцкім раёне, настаўнічаў у вёсцы Люсіна. Усталявалі помнік у 2011 годзе. Но падтрымаем належны настрой невялічкім фрагментам верша класіка. Хто ведае, мажліва, напісаў ён яго менавіта ў гэтых мясцінах. Даў Бог людзям Новы год, навагодні вечар, людзі п'юць гарэлку, мёд і другія рэчы. А я тут адзін, як пень, без сяброў, без жонкі, як сядзець у такі дзень без прамоў гамонкі. Ну а цяпер рушым далей. З Ганцавіча ў Брэсцкай вобласці мы скіраваліся яшчэ одную вёску. І пакуль працягваецца нашае святочнае падарожжа ў бок горада юбіляра Брэста, вы рушыце ў мінулае, у лета адыходзячага 2019-га. Я не знаю,
Вяночки гуляли, снег травы цветы собирали, вяночки пляли из разных цветов. Працягваецца наш святочны марафон па Брэсцкай вобласці. І мы дабраліся да вёскі Раздзялавічы, што больш чым у 200 кіламетраў ад сталіцы. Будзем ствараць пераднавагодні настрой уласнымі сіламі і з дапамогай гасцінных жыхароў вёскі Раздзялавічы Ганцавіцкага раёна. Крыху пачакайце і ўбачыце старадаўнюю гульню бульбінка, у якой і зможаце папрактыкавацца, святкуючы Новы год. Пакуль жа завітаем у студыю гуказапісу да калектыву апантанных творцаў Сергея Сухамліна, Александры Гайдук, Руслана Мусвідаса і Александра Сухарова. За сенечками, за новенькими стояла ложа с подушечками. Хорошо, спасибо, Руслан, мы записали, все очень здорово. Ты очень хорошо разбавил вот эту торжественность своей лирикой. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя в этом году какие-то запоминающиеся события? Значимое событие, конечно же, в моей жизни – это тысячелетие моей малой родины. И хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех своих земляков в совсем юном возрасте. Я считал, когда же будет Бресту 1000 лет? Сколько же это мне будет тогда? Сколько будет нам лет? Да, и вот я дожил до этого момента и очень рад и счастлив, что праздник удался. Спасибо. Спасибо, Руслан. Саша, ну и теперь нам для того, чтобы приперчить эту песню, нам не хватает твоего яркого, искристого гусарского веселья. Моего. Твоего, да, Саша. Я думаю, моего яркого, искристого «Р». Александр Сухаров, соліст маладзёжнага тэатра эстрады, вакаліст, музыкант, кампазітар. Лідар гурта «Эківокі», створанага ў 1998 годзе. У 2016 браў удзел у нацыянальным адборы міжнароднага конкурсу «Еўрабачанне». Зараз мы вам прапануем даўняшнюю раздзяліцкую гульню «Бульбачка». Яе гулялі на коляды. Хлопец, і ён садзіўся з бульбінкай і выбіваў. Хто паследні з дзяўчат астаецца, тая яму застаецца парою. Гэта і гаданне, і гульня. Ну і вось наш хлопец выйграў сваю дзеўчыну. Адна засталася, ён з ёй калядуе. Ой, по мору, морушку, по синей воде, там плавала, плавала пара лебедей. На одным лебедушку шапка пухова, на другим лебедушку лента голуба. Ой, по мору, морушку, по синей воде, там плавала, плавала пара лебедей. Ой, по мору, морушку, по синей воде, там плавала, плавала пара лебедей. Там плавала, плавала пара лебедей. Голубая ленточка развивает
девчина убивается. Не убивайся, девчина, не убивай со мной, бо прийде то времечко расстаться с тобой. Ой, по морю, морюшку, по синей воде, там плавала, плавала пара лебедей. Ой, по морю, морюшку, по синей воде, там плавала, плавала пара лебедей. Там плавала, плавала пара лебедей. Наша каманда працягвае святочнае падарожжа ў бок Брэста, горада, што быў народжаны 1000 гадоў таму. Чарговы гістарычны падарунак вам ад Кобрына, у прыватнасці знаёмства з замкавай плошчай, дзе мы зараз і знаходзімся. Па пэўных дадзеных яна з'явілася яшчэ ў 1789 годзе. Тут месціліся ніжні рынак і ратуша. У 1912 пабудавалі судны дваранскі банк. За сваю шматгадовую гісторыю плошча ні аднаго разу мяняла найменне. У 1915 падчас нямецкай акупацыі яна была каменданцкай, а ў 20 годзе пры савецкай уладзе стала называцца плошчай 11 ліпеня. Менавіта ў гэты дзень ад палякаў быў вызвалены Мінск. Пасля Вялікай Айчыннай у 1948 яна сталася плошчай камсамольцаў. У 1987 Кобрын адзначыў 700-гадовы юбілей і плошчу перайменавалі ў гонар гэтай даты. Адзначылі падзею і усталяваннем тут у цэнтры 7 валуноў, што сімвалізуюць кожнае стагоддзя гісторыі горада. І толькі ў 2003 плошчы вярнулі першасную назву, і яна ізноўку стала замкавай. Засталося пераадолець яшчэ колькі дзесяткаў кіламетраў, і мы прыедзем у пункт прызначэння ў Брэст, горад з 1000-гадовай гісторыяй. І каб адлегласць сталася для вас незаўважанай, вернемся ў восень мінаючага 2019-го. Красного солнца, красно. Спасибо, Господи, за гэта. Нарадзі нам на лета лепшае за гэта. Венок нажали, а сейчас будем его украшать, каб он стройный был, и песни спевать будем.
ходжу, коня в руках вожу, через рідню мамцю не женати хожу, через рідню мамцю, через рідню сестру не можу Марусю додому привезти, не можу Марусю додому привезти. Зійшов місяць ясний з двома зірочками, приходить Маруся з двома дружечками, приходить Маруся, стала у куточку, прийми мене, мамо, за рідню дочку. Так не бувало, в книжках не писано, що чужоє дитя та й ріднею стало. Дам тобі, Маруся, коня вороного, отчепись от мене, дай от сина мого, отчепись от мене, дай от сина мого. Зійшов місяць ясний з двома зірочками, приходить Маруся з двома дружечками, приходить Маруся, стала у куточку, прийми мене, мамо, за рідню дочку. Нащо мені, мамо, кінь ваш вороненький, як мені сподобався син ваш молоденький. Вийшла Маруся з хати, стала на порозі, обнялась з дружками, полилися сльози. У гэтыя перадсвяточныя дні пакідаем у мінулым гадзіны і кіламетры, прыпыняемся ў вёсцы будучыні Астрамечава. І гэта ўжо зусім побач з горадам-юбілярам, куды мы сёння імкнемся, з Брэстам. Перакананая, нам будзе на што паглядзець, што паслухаць, а можа і пакаштаваць. Пакуль жа самы час зазірнуць у студыю гуказапісу, дзе нанова адраджаюць старажытную песню людзі, для якіх праца заўжды свята. Завітаем да Сергея Сухамліна, Александры Гайдук, Руслана Мусвідаса і Александра Сухарова. А на тым ложы кавалер гожы, а сам бяленькі, а вуз чарненькі. Все получилось очень здорово. Без тебя бы эта песня не была бы такой классной. Спасибо. Есть ли у тебя какие-то воспоминания? Учитывая, что здесь находится 3 человека из Бреста, как вы думаете, о чем я могу сказать? Дай-ка я попытаюсь угадать. Наверное, о тысячелетии города Бреста. Безусловно, да. С наступающими праздниками. И думаю, что вот наша совместная песня будет подарком как брестчанам, так и всем белорусам. Недалеко села, у лісі за бродом, ой, там стояла хата з краю, з колокольським родом. От гляньте,
бабушка Дуня, як швидко время біжить. Вже й ми коляди дождали. Будемо стола готувати. Зараз мусять гості до нас, сусіди соберуться всі. Будемо ж, коляду будемо робити. Давайте робимо. Настилаємо і накриваємо. Ждемо гостей. Ой, колыбельку ми зробили для новородженого, тепер накриваємо далі все. Хліб того такого лежить. Бо коли сказали, як тако положиш, то не вдача буде на столі. Є, ой, ще й гарячу є. Добрий вечір, вашу хату. Приймете нас на вечерю. А як же? Ідемо до вас на вечерю зі своїми. І сільок, і картопельки на Буде 12 чи не буде? Буде, мусить, буде. Вже 3, 4, 5, 6. Ой, буде. Макати саме є картопельки. Все приготовлене, вже накрили. А саме головне блюдо – кутю. Забулися. А до куті то щось треба і солодку є? А ми їх, до куті меду принесли. Які бабушка Дуня, в нас хороші. Все в нас є. Все придумали. Кому купіше положити? Все. Бачите. Давайте, ворушітеся, бо хутко ж треба буде до церкви йти. Речь гори на всю ношню йти. На всю ношню, бо ж ніхто нас не буде там ждати. У зуби попала, ой, за минуту трубка. У зуби попала. Тупу-тупу на помосте приехали до вас гости. Не старые, не малые, коляднички удалые. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер тому, кто у гэтым дому дому. Мы сами собою с детьми и жаной. Столы застилаем, коляды справляем. Столы застилаем, коляды справляем. Добрый вечер, щедрый вечер, дай дівчина пироги. Не даси нам ковбасу, то я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер тому, кто у гэтым дому дому. Мы сами собою с детьми и жаной. Столы застилаем, коляды справляем. Столы застилаем, коляды справляем. Возьми, дядька, ножик острый, отрежь сало, кусок толстый, отрежь сало, коля спины, капдалися, добра свиньи. Добрый вечер, щедрый вечер. Добрый вечер, щедрый Засталося дадаць літаральна некалькі музычна-вакальных адценняў, і новая святочная народная песня набудзе другое жыццё. Вось-вось, і мы зможам яе ацаніць. А тым часам наша каманда ўжо праехала амаль 400 кіламетраў і дабралася да канчатковай кропкі маршруту. І яшчэ раз узгадаю, адыходзячы 2019 год знакавы для Брэста. Ягоны юбілей адзначала ўся краіна. Менавіта ля велічнай калоны, прысвечанай тысячагоддзю Брэста, мы прыпыняемся ў нашай вандроўцы, каб аддаць даніну павагі слыннаму гораду над Бугам. Узвялі 15-метровы помнік у 2009-м тут, на скрыжаванні вуліц Гоголя і Савецкай, на ахвяраванні гараджан і сродкі горада. Паводле задумкі, гэта своеасаблівая мадэль Брэста, адлюстраваная ў гістарычных вобразах. Князі Уладзімір Васількавіч, Вітаўт, Мікалай Радзівіл Чорны і іншыя постаці Ахіная, Анёл-Ахоўнік. На кругавым барэльефе агульнай плошчы 11 квадратных метраў 6 сюжэтаў з гісторыі. Легенда об заснаванні горада, яго будаўніцтва, удзел берасцейцаў у Грунвальдскай бітве, выданне берасцейскай бібліі, абарона Брэсцкай крэпасці 1941 года, засваенне космасу. І яшчэ варта зазначыць, што ў 2003 годзе ў 60 кіламетрах ад Брэста ў беларускага Дзеда Мароза з'явілася пастаяннае месца жыхарства. На плошчы 15 гектараў раскінулася ягоная казачная рэзідэнцыя.
новенькими. Стояла ложа с подушечками. А на тым ложы кавалер гожий, а сам бяленький, а вуз чорненький. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А сам даленький, а вуз чорненький, вусами свисне, плечима стисне, вусами свисне, плечима стисне, на девку гляне, серденько вяне. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А ты ведаешь, пане господаре, что в вашей хате ты сам Бог ходит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит, житечка родит, урадливое, урадливое, голосистое. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. А у вашей хате ты сам Бог ходит, ты сам Бог ходит, житечка родит. Жадаем всем белорусам оптимизма и настрою к Новому году. Здоров'я, у ручки і у ножки, ще трошки. Чистого неба, душистого хліба, родникової води і ніякої біди.